asomo igabugo chengera ritukorio bosibore rimanyekaine buna Jamhuri ni gobono muigoyo one kiwase chi sub county chonsi che county ya Nyamira asomo igabwe county hakorekana ase skuru ya Mongori ase sub county ya Nyamira South ni gobono mo DCC Florence Obunga anyara ko bakago tabuna niga atingiria sector yoborendi hasabona tabira barundi abechi pikipiki mbaligo chigwanjirwa okora obosombi bwabo gwetane chinsa isano chabo tukasabo iga tabire nigo harache ko ene kyabuna chinga kechiga chumo igo iga bwesukuku oborendi nkone kiwabore buno morikito Steven Nyariki agotomanya senjero bikirana Ekerense ya Kenya ya chengera ritukoria Jamhuri nigase county ya Nyamira boigo ya chengera sub county bene ase skuru yoboroso ya Bonyunyu me ward ya Bogichore bunge ya West Mogrango me ya Nyamira yarawa no deputy county commissioner Florence Obunga nigabe kateneni na kurwe kurentindi gocha sabarundi baboda boda nga nigo babekire chinsa omwana boda boda wente okora no rachugwetenia saa 5 ya botuko nigara chikwirwe getambo kirege tindi ekeroba igochi pa tira chigosie kwasi chinse chechio. Ikifika saa 5 hatutaki kusikia ngurumo ya bodaboda. Saa 5 kazi imeisha, watu waende nyumbani. Tunaelewana? Sasa kama utapatikana na askari usiku, wewe mtu wa bodaboda, saa 5 ya usiku, saa 6 ya usiku, saa 7, utatuambia wewe ulikuwa na nia gani na ulikuwa unaenda wapi. Watu wa bar, all bars must close at kao kwanekere kioni go Obunga agendere kwigera umuroberi wobweni osha na kweranga ni go umuroberi yoyo iga ogendere gokoribya na goteba ngaba na siasa nere buya batigani wesona ni namangana sha. Msidanganywe na wanasiasa. So wale ambao wameregister na wamelipa kwa SHA wanapata huduma wakienda hospitali. Usidanganywe na mwanasiasa. Ukiwa mgonjwa, hakuna siku mwanasiasa atakuja kwako akupeleke hospitali. Kioni go Bunga nyareko bagakweranga nigo abatureti Kenya ngima anene mono ba West Mogrango amarieta abo atomirwe iriyo bachikonyora engeri wetera eserikali. Hata kama tumetuma jina yako Nairobi na tukikuja ground tuone ya kwamba wewe ufanyi kazi vizuri, wewe ndio unapika pombe, wewe ndio unalewa, wewe ndio unachukua pesa kutoka hao watu wenye wanapika pombe, hiyo pesa utapata. Asabara ibande bayikirana na monokoro abisi umujumbo West Mogrango igo babeka teneni igoro yobya babikire bw'ekisemi nago sabanga mbagendrete kugareya maiso na kwene kinga West Mogrango konyarere ko bage komesiwa tenkwande goriye basari njarangirwa abantu mu apply wasrate 3 December baka 16 January Monday yende kwanza mweke ni chifomu echo ase office chief iga nkera location muri office ya chief Ndirangwe Tonorogoro na ndeta tebate biga abantu baminto chibesanjira ochisaine chie basari mwesi mu apply because I want to attest here last time when you secondary ganto about 445,000 almost asanto kaba 61,000 Gomorito 51 Embonga 164,000 Etono 70,000 Yanchore 88 nechi nyingi chio West Mogrango unoyo mintaba tebiga iga gaki obotaka tobuate no buye sukuru mo apply ebetenero kwa igumore esemo ko genda nka musaberania abande na bali bale isiko. Paris Ondogo hoyo koriya ekiro kyo bugimendre pase county ya Nyamira na boigo Isaac Mesa hoyo koriya ekiro kyo bo senator Nyamira nigo barababu ataya iga niko hapa sasa mwanamke Stengo sasa ndio mniteue mimi amwasini ya citizen nilikuwa mwalimu najua kila kitu sasa si mniwe mnipatie hiyo kazi jameni hitu mtafanya jiandikishe kama wapiga kura. Ikifika wakati ndio unachagua yule kiongozi umemuona kutoka kwa roho yako atakusaidia na atafanya kazi kama mimi.
I'm also thanking His Excellency the President for giving us Chabanyoro University. Hiyo ni kitu kikubwa, lakini atupate appointments za watu na apromote hawa machiefs wapate at least one job group. Stephen Nyarike Monde, Soko TV Bonyunyu, county ya Nyamira.